paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manyen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya na daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nun ya bida tayo anay Kapitan Enteng. Kapitan, umayak man agsingayr. Na, agsingir. Agtagtagainip kan sa. Awan mo ti amok nga utang ko kan ka. Saan asikati singirek ni Maribanang? Ada utang na. Ay nabayagan Kapitan. Na, di na pinaybayadan. Nalipatan nansan nga da utang na kanyak. Ay. Sapa ada na panan na. Ay, ibagam inton sumangpay, Kapitan. Nasken abayadan na kaun, Ada aya utang mo kan ni Marituyang. Nay, awan mo ti amawk. Ada ka no. Napayagan. Na, adda ayamay. Kung nakmatkan ka adi ka umut-utang, tanarigat ti agbayad. Aguray man. Talagi pak no kaano anagutang akan ko ana. Ikakit bayadan ng takababain. Apay anak karikap day titersina ni Mari Kuanang, kwaraw. Apay, di mo amu aya. Makalawasan ang nakarikap day titersina na. Ngay, apay ngay. Awanan la ako na. Ay, saus. Sapay umayak ko magsingayr. Ha? Pangalahan na nga iti pagbayad na kan ka. Ay, saan amabalin asaan nga agbayad kanyak? Nabayagan di utang na. Di kay lamasyan, mate. Agsingir kayo pa'y lang kat awan matlako na. Ay, nakwaraw. Ti utang nasken abayadan. Siyakto pa'y no nakautang kat agbayad ak adagaws. No kasta nga raw, agbayad kayawn. Kinay? Kanyak Ada utang ko kan ka? Diyan nga inutang yu idi kinitataba daw. Kunayo abayadan yu matla nga dagaws. Ayun, anya. Makatawan ng tinapalabas ngam di kay pa'y nagbaybayad. Ay, nalipatak mo taon. Sige, bayam. Bayadak to, kwaraw. Kaano nga agbayad kayaw? Ay, kat basta bayadak to Urayom laang. Maribanang, amom ka din no anya ti ichis-chismis ni Marituyang di taabagatan? Anya, Maray. Saan ka kanung agbaybayad iti utang mo? Na, Natiwad ka kanung agbayad? amangan no saan la adita abagatad nga inchismis nak. Aywan sigurado amapannan tumanan ichismis ijay laod kun ijay daya. Maiwaras nandito'y barangay tayo akabildatan. Adyak nagbayad iti utang ko kankwana. Wun, Maray. Dakes kan. Naperdin tinagan mo dito'y barangay tayo. Aw, nagapuam na natuyang. Ay, di mo man damag-damagan, kwaraw. Ay, napan ka manin nakichismisan niya. Kahit, anya ngay kuma? Napan mo manin inchismis dagiti nakautang kan kanya. Rumbang laang kadakwada tanagrigat da singiran. Apay ngay ngarod si ka. Nagrigat kamot asingiran. Awan pa'y ngarod pagbayad kaw. Saan ka makauawat, kwaraw? Saan kamot nga ichis-chismis Uray saan ka pa'y nagbayad. Padasam nga ichismis naktakita. Makaungat kamot gayam no si kati maichismis. Ay talaga makaungata. Ipabarangay kaw. No adamang perde itinagan kaw. Enteng, naala mo jay honorarium mo? Apay aya. Iten mo kanyak, tabayadak man jay utang ko kan ni Marituyang. Na. Tapno di nakdadaula. Ay, awan man di ko nakaurunong kun. Alan iten mo kanyak, tapno makabayad akon. Bala, nga isublim ti barya Sige Marituyang! Maray!
Oh, apay, maray. Umay ka ditoy. Apay. Agbayad ako iti utang ko. Ay, umaya kong maray. Ay! Ay, nasaya at may tagbayad kan maray. When tapno din akong ichismes ija abagatan. Ay, saan maray? Uray ijay laud kandaya. Ichis-chismis nak ijay. Saanin maray? At iti bayad ka. Aha? Ay na. Ay. Nagmayatan ka nagbayad kan? Ited mo kanyak ti barya. Adda pa'y barya aya. Adda Alaak ti barya. Uray singkaw. Tabirukan ni Inteng. Isong amin tinangtad iti pagbayad ka. Ay, dakindik ija unag, mabiit laang, tain nakalaang. Na Na. Apay day tikindi nga intid mo. Ay na Inteng. Day tati intad ni Marituyang abarya. Na, mabalin ay amat akin ti barya. Day tangarod ti intad na. Taawan ka no ti pagbarya na. Ay di kanton umut utang. Talaga saan ay... Nagalas ka ti ugali day ta Marito yangin. Dukasta, siyakla ang tanda utang na kankwana. Ay wen amare. Tanakabayad ako. Umutang akmutan na iti ibayad ko kankwana. Ay katagbayad kan Tapno di nakamapan ichismes. Ay, mapansaman makichismisen. Ay wen nagpalaod manan. Ay sos, ichismis nan Aje kagawad abakit abalasang, katiwad ngagbayad iti utang na. Imbag no kastalaang ti ichismis na, marikwanang. Anya kumapay ngay. Amangan no ichismis na pay, nagmenopause kan. Ay sos, ay! Day tatisan na nga iwarwaras mare. Makaungetak matnukastan. Iso nga rin nga agbayad kan. Manulaang matja utang mo kan kuana? Nanatuyang! Nanatuyang! Apay aya, kwaraw. Ay, tataba daw. Ni Nanatuyang ngay. Ada napanan na. Napanan na. Napan na kichismes. Umayak ko magsinger. Ha? Pangalaan na nga iti pagbayad na. Ada. Mala, ibagak tao into nagawid. Ang rabiin taon nga agawid day jay. Apay ngay. Kanayon amarabyan umapan makichismes. Papanam kagawad. Itulod na kijay ilay ko araw. Tamapanak umutang iti pagbayad ko iti utang ko kan ni Marituyang. Ha? Agbayad kan kuana? Wen, tapno sa anak nga chismes. Kaya't naasawan, no agbayad ka kan kuana, makabayad matan kanya. Na, adda utang na kan kaya. Ada, nabayagan day nga utang da. Singiram ton ano makabayad ak. Why, talaga asingir kaun. Ay, una yun ay atibanog ka. Nakabanlugam aya. Anapan nakichismis Na. Sapay ingatom nagitisakam di talamisaan. Nabanugak nga raw. Nakaluto kan? Ay, naglaing kan tuyang. Napan ka nakichismes. Ita, sakpay tinamnamaam nga glutaw. Apay, tikunamsan ang makabanog ti makichismis? Marituyang! Ada bisitam. Ay, apay, marikwanang! Umayak agbayad iti utang ko. Ay, un maray, umay ka, umunag kan! Ay, siga, aglisi ka dita pag nani marikwanang. Kakit aglutong. Anya? Nakabayad akon ko araw. Ay, inakmat nga rod agsingiran Wen, ingkan, taamangan no magastos nan tumanan ti pagbayad na ken ka. Nas ka na makabayadan. Ingkan tanda pay laang ijibalayda. Madamdama, mapaman makichismisan. Ay, badaw, mapanak manen makichismis, ha? Amawk ti papanam.
Masapol pa aya nga ibagam. Ay, sus! Ay, batong ni Kwarugeta sumungan. Ha, apaya kas lamabutan ka. Kwa nga min, amok tiranta na dito'y balay. Nanatuyang! Umayak ag singir! Oh, nangagmaw. Kay, Ibagam nga awanak, jak kayat ti agbayad. ha, ay awan ni Nana Matuyang ko araw. Imposible ah! Tuyang, saan na mamatay? Umayak di tabalayaw! Umay ka no dito'y unay. Ay, sus, paglamangak nga ay. Ha, mala, aglamang ka na ta dito yan. Umayak ka! Ataytan, umayon. Ay, ilamang na ko na. Ijay kan pagbagasan nga aglamang. Umanay ka dita. Ay, sige, yan anay kon. Tataba daw! Ay, adda dito'y ni Nanatuyang. Ay, awan. Maangot ka, adda ditawi. Ay, agpadpada kayo kani Uncle Mau. Nalaing kayo nga agsaap. Rumor ka dita, Nanatuyang. Amok nga adda ka dita. Ay, tuyang, rumor ka na. Naangot na kan di kwaraw. Ayun na yan. Anya klase nga agong deta agong mo, kwaraw. Kunakon kat nga glamlamang ka. Alan, agbayad kan. Nambarak nga agbayad. Ha? Saan ka agbayad? Adda pagbayad ka, ngam sa anak nga agbayad. Apay ngay. Ay, oray agreklamo ka, sa anak nga agbayad. Agbayad ko na. Ha? Agbayad ka nga minan tuyang. Kita nay, maday tirik na ni kwaraw. Oray agong sa anak nga agbayad. Ireklamo ka, Nanatuyang. Ay, sa anak latang agbayad. Nagalasmat nga ugali ti kastan. Wen nga rod, Maray. Adamot pagbayad na. Ngam di na kayap ti agbayad. No saan ka makabayad kang kuana, ichismis na ka. Kan komporme apanang dadael ti iwarwaras na. Ngam no iso ti ichismis mau, kasta unay nga unget na. Ay, na, Maray, isumot day ta sumungad. Ne, nangagnan samot ti imbagbagata. Ay, kukumaray! Umayak man makipatpatang kada kayaw. Tanakabayad kayo matan. Angam no saan kami ang nakabayad. Kayat na kami nga ichismes, kasjay. Sung bata maati sa lunsod ni Maribanang. Ay, ikwa, lipatin nyo ka, hindi pa nagiginura tayo, ide. Agkukumari tayo man itan. Ay, una yan. Nay, marikwanag, agarbis samot tayo. Ne, aywang gayam. Ay, di binilagkaw. Mabasada. Nana, saan mat nga agarbais? Ay, nay, saan ngagpaisaw marikwanag? Ang nasapriyan mo ti pingping ko. Ay, saus, shower laang dayta. Marikwanang. Ha? Ay, shower laang ni Marituyang. Aniya? Ay na, isong arod adidak kayat akachismis dagiti daduma ako kumaray tag-showerak kanaw. Mabasak ida! Ay, bagaman, no asino tinagpasagit ka. Anggal, Asinaw, ni Nanatuyang. anya man ang tinaramid na ka. Nasakit tinagam ka. Tas na nagbayad iti utang na. Ada utang na ka. 5 na taon day nga utang na kanya kanggal. Na ata nagbayagan nga utang na ito. At damot pagbayad na. Ngam di na kaya ti agbayad. Mano aya, ti utang na. 100. Unli? Wananggal. Na talang agata, ti di na kaya't abayadan. Nga raw. Una yan ni Marituyang. 100 lang nga utang kaw. At, anya lakit din. Dayta. Na, Na yan. nagbayagan nga utang mo na ito. Itala abayadan. Pinagsasawan nakpay Nangagmaw. Ay na, nagbayad akon, kapitan. Mabalin kong ti agaway. Kurang ti imbayad mo. Talaga akurang. Apay akurang. Gaputa nagsubli-subli ka nagsingir kan ka. Makita? Talaga, nagdakas ti ugalim. Iso nga agbayad ka pa iti another 100. Interest nan. Kain multam. Ta naungat ka unay no singirin da ka.
Ngano si kati agsingir, kasla kalalyon. Ha? Nagalas to ugalim abakbaketan. Na, Ala, agbayad ka pa ita another 100. Ah, Agas ti bannog ko nga karasubli di balay yung agsingsingir. Takanayon nakmat nga ilamangan. ha? nagalas nga min ti ugalim maray. Di ka nga min umut-utang ano, di mo kayat ti agbayad. Bayadam ti utang mo, iti inkarim nga aldaw. No awan pagbayad mo, di makisarita ka itinasayaat. Mawatam! Ay, uwan, Kapitan, maawatak. Ay nanatoyang aya, nauyong kang agsingir, ngam aglemang kamat no si kati masingir. Nasaya at apan nakisarita ti kasapulan, tapno na anayas ti panaglalangan. Ala sigay, didon tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Marga, chocolates para kan ka. Nagado na chocolate daytoy, kwarog. Ang mga nagsakitak mo't iti diabetes, no ka nag-amin daytoy. Nasamit nga minti panagayat ko kan ka. Marga. At to'y pa'y gayam ti sabaw. Agyaman na, kwarog. Nagpipintasan na gito'y asabong. Gaputan napintas ka. Napintas mo't asabong ti ginatangkaw para kan ka. Nangina pa'y na kita. Kasta ka ti, kwarog. Wen Marga. No aklunam ti panagayat kaw. Si dada anak amanging kalay sa ken ka. Adon ti urnong kaw. Ha? Eh, O, kwa. saan ka matkit di nga apuraan amang sungbat iti ayat kaw. Ikang ka pa iti kundaway mo agpanunaw. Gaputa talaga nga ay ayatan ka, Marga. Napintas nga agpaiso ni Marga akaanak ka marikwanan. Aywan marituyang, iso nga adot agdat-daton kan kuana at taga-kabildatan. Pakaibilangan ditan ni Kwarog. Ay uwang, agdat-daton mo't ni Kwarog kin ni Marga. Napingat nga agdaton ni Kwarog. Nagbayag da nagsarsarita kan ni Marga iti kalman. Wan nga raw, ay nga maray. Api nga may dito'y lugar tayo ni Marga. Agsapsapol iti panggadan na iti sentro. Awam magkano nga minti masarakan na pagtrabahuan iti lugar da. Kasta ka day. Umay kami man, kagawad. Nay, Ada ka din ni Marga. ay, napan iti sentro. Madamdama pa'y asumangpet day jay. Ay, umay mi kumapasyaran. Kagawad. Urayan yun, babaros.
Ay, Napatag ngamin ti inaramid na ije sentraw. Daton ka kanumot ka ni Marga, kwarang. Unang kail. Namuham gaya man ngagdatdato na kenkwana. Ay, Ha? Apa yang nagsinay ka iti nakatatid daw? napintas ni Marga, saan ka day? Unang kail. Napu daw. Unang kail. Siksay! Unang kail. Ay, Na. Tanagsanay manan iti nakatatid daw. Ay, di mo ituloy ti agaram kan ko na. Ha? Abay ngayang kail. Mapaay kan tumadin. Anya? Abay ngayang kastamot ti ibagbagam. Imbis nga ibagam ang makaasawa akaon. Basta di mo ituloy ti agdaton kan ni Marga. Panawan na kan tumitlang. Anya? Agbaak ka laangin. May bayat pa yan, no agbaak ka. Taawan pagparparikutam. Abay ko mga agparikutak ngay. Ano, ti maiparit, no ada asawa. Ang mga no, makasara ka iti kickboxer nga asawa. Ha? Naitay kong taran na ka, no agsakit ka. Wano saan? Alain na amin asapol mo nga agpaspasada iti tricycle. Yay. Di mang balunot ka, no nakabasol ka. Maditikas jay. Di si kapalit ti aglaba, agluto, aginaw, kanagsakto. Anggal. Iso anarigat ta da asawa na. May mayat ano baak, taado ti maaramid mo. Gawin mo ang gusto mo. Enteng, saan anasaya at imbagbagam ka ni Kwarog? Negatibo ti panagpampanunot mo. Ha? Anya ti ammum ngay. Amangan no ni Marganti kagasat ni Kwarog. Ay, kwa. Ay, Jay positibo at ibagam iti kaanakam. Tulungam kit day, tapno makaasawa mutan ni Kwarog. banang. Ay, nalpay pi man ti abagan ni Kwarog apimanaw dito balay. Nasa irterik na kadagiti imbagbagam. Banang. Enteng, luklukwan nak. Ay, luklukon ka ayamat. Banang. Kasano? Pasig abanang ti isungsungbat mo kanyak. Iso mo tinagan mo. Banang. Na, Oh. katwan! Ang awanlat sa balin nga isungbat mo kanyak. Adamot banang. Na, Ay, agluto kan banang. Mabisina kon. Anya dagita isagot mo ka ni Marga Kwaraw. Puro makanda kita yang kail. Hamburger, spaghetti, pansit, fried chicken. Hay, sayang lada kita. Ha? Apay asayang? Kanin lang day tani kagawad ko anang. Iswa kanin talangin da kita amakmakan. Uy, sana mabalain. Na. Para kini margada kita, uy. Isagot ko kenkwana. Ay na. Mamati ka kanin na amin day ta. Paggasgastom la day dya babae. Paayan na kan tumit lang. Angkan. Irwar mo amin da kita makanta kanintan. Mabisi na kon. Manjak. Mayat ka na. Manjak nga raw. Na. Isagot ko dagito kini marga nga ay ayatang. Ninanakwa ng matngagpay so timangmangan ka dagiti insagot ko kini marga. Kwarog, api akit kita ang ni antikwa ng amang mangan. Ha? Ay, kwa. Apay, di mo ka di kayat dagiti insagot ko ken kaamakan. Nabsugak pa'y ngamin, Kwarog. Ha? Samay-say, jak unay kursonada ti pansit, spaghetti kan fried chicken. Aya? Raw, na kami mamatagaran. Uy, na kami mamatan. Nakapila kami na Kwarog, Pungan pa ni Nico. ado pa'y dagiti nakapila nga umay agdaton kanyak. Ha? Sige marga. Agawid ak nga rudan. Mamati ka mat siguron kanya Kwaraw. Kinan ni kagawad ko anang dagiti isagot mo kumaka ni Marga amakmakan. Sayang agpay so ti kwartang inggatang ko kadagi jay. Sa nabalay tanabsog ni kagawad ko anang. Ay, imbag pa ni kagawad ko anang tapakanim. Angkal. Napatpatag ni kagawad ko anang itisak. Tabinusog mo itikas taunay. Angkal. Ibagbaga kung tagpaiso ako anong. Awan namnamam ka ni Marga.
Awan ti panagtalakaw iti napintas. Napudaw, kinsiksit. Kasanwa nga rodin nga eh. Agbaba ka kung iti agnanayaw. May bayat pa ya. Awan pakpakanim. Nailaw anak tupay kani antim abanang. Anya? Jakmet kursunada at talaga idi kahit ni ang time. Nasya naklakin kwa na idi. Taag sangit no jak pansinin. Aya? Unmat! Liklik-likak iday. Ang surut-surutin na. Kanayon nga agpapansin kanyak. Aya? Win! No masabat nakla iday. Matalimudawin. Gapo itinalabos aragsak na ang makakita kanyak. Aya? Di pa'y makasaon no nakasango kanyak. Kaya rigan na ti umil. Aya? Nagtaraki ak gamin kahit. Sakti katairan nga agbibiyag dito'y lubog. Iso akas tauna iti pan nakainlab na kanya. Kursunadak mo't ni Kwarog, Antikwana. Ay, kasta aya Marga. Wananti, nasingpet kan saan anaimot. Mariknak ti kinapudno na kanya. No kasta nga rood, sung bata mun Kastama ti plano, Antikwana. Ngam, nasken asuutak pa'y nga umuna ti pagpatinggan ti anos na nga agdaton kanyak. Ay, kat adalatakan ka ti desisyon na kaanakan. Nasingpet nga agpaiso ni Kwarog. Saan kanto nga agrigat tanagagay? Nagpintas ka talaga, ading Marga. Ala, ni Tata Badong. Kitkitaan nakmatlatan? Amaw, ading Marga. No baruak pa'y lako mga aging gaita. Agdato nakmetenkin ka. Ha? Itanto pa'y alakaya kung ke makarik na akpayla iti ayat, Marga. Ala, ipulong ka kanina na toyang. Saan nakmet nga agdaton kin ka ading Marga. Ibagbagak laeng ti agpaysaw. Apay nga rod nga imbagam nga agayat ka kanya? Kas pangarigan laeng na jay, ading Marga. Agawid kan, kabadaw! Ha? Umporme man ang tibagbagam kan ni Marga. Si Kamait Marikwanang. Makininistoryak laeng kin ni ading Marga. Ay na, amamukan, kabadong. Jak kursunada, ti panangkit-kitam iti kaanakak. Isong agawid kan! Ha? Ipakitam kita. Malalaki ka. Kani Marga. Ipakita masiga ka dito kabildatan. Anya iti aramidag anggal. To malpasti siyata. Inga je balay da ka gawad ko nang. Anya iti aramidag enjay anggal. Agpuka-pukaw ka je sangot titirsin na. Agpapansin ka ni Marga. Anya? Ibaga masiga ka dito kabildatan. Ibaga mo ang kalnak. Tapno ma-impress ken ka ni Marga. Sigurado ka kayat nak no kasta ti aramidag? Ewin! Nung amin na agin sisingpit ka. Panawad na kanto Ipakita masiga ka. Tapno agbutang amang panaw ken ka. Di nakpaimot sinong batan. Iso karon nga aramidem ti sursuro. Aramidem ti ibagbagak. Tapno di nakapampanawan ti babae akursunada. Antikwanang. Nabartak ni Kwarog. Agwalwala dita paraan nyo. Nakabutbutan. Nay, nabartek nga agpaiso ni Kwaraw. Nakausog pa'y nga agwalwala. Asino ti lumaban? Nakabutbutang gayam na mabartak ni Kwarog, Antikwanang. Kunak no nasingpet. Saan mo't gayam? Ay, anya ka din ti mapaspasamak ka ni Kwaraw. Agwalwala matan. Saan matasigod akasta? Ay na, nakaskas daawa talaga. Itaman pa'y nga agwala.
Mabutang akon ka ni Kwarog, anti Kwanang. Diyak kayatan ni Kwarog. Agay, nagustuhan nga ta ni Margatina ramid ko iti kalman. Ewin! Ma-impress ka ni Marga. Ibaga na asiga ka dito'y kabildatan. Agbutang ka dagiti tiprong dito'y lugar tayaw. Munang kail. Iso adenggem amin dagiti ibagakan ka. Tapno ma-impress ti babae ka Kwarog. 100% na ito'y nga ibagbaga. Mapanak iti balay danana ko anang iton madamdama. Inakmanen arman ni Marga. Win. Day malalaki ka ang makisarita. San ka nga agkapoy-kapoy? No, basiti na po'y ako nada. Pay nga di nakmat ng pagtimkan, Marga. Ito'y pay nga agsasawak ng di nakmat sungsong-batan. Ay, sayang, Kwarog. Ha? Anya ti sayang? Impakitam ti pudpudno nga ugalim. Ha? Anya ti kayat mo asawain? Nagalasgayam ti ugalim no nabartag ka. Nalaing ka nga agkarit. Ha? Kwa? Ay, hindi ka nagpalawag kanya, Kwarog. Sayang, sung batak pa'y kuman, di daton mo nga ayat. Ha? Nakarit na akmatan iti ayat kan ka. Ngam kalat matlaan nagpukaw, gapo iti nakita nga ugalim. Kwa? Nakasagana akpayan, apa ikalay sa kumakan ka, Kwarog. Ay, Marga, kwa nga main. Basol da ito ni Uncle Kao. Sorry, Kwarog. Diyak kaya ti impakitam nga ugalim. Isu nga awanin tinamnamam kanya. Anya? Sorry, Kwarog. Basol mo da ito yung Uncle. Ha? Basol mo! Di ka nagsangit Kwarog. Ay, anya ngay itainteng. Kumkumpurmi nga minti isursurom ka ni Kwarog. Di ka kayat nga Uncle Kao. Gapoy tinsurom kanyak. Pinainak ni Marga. Saan mo't na-impress kanya? Sorry Kwarog. Jak maklunday ta surem. Ha? Sumpatan nak kuman. Kat makikalay sa kuman kanyak ni Marga. Sayang. Gapoy tinsuram. Di na kun kayat. Gusto na, di ka nagsangit. Anay ikaw, nagsakitan ti pusaw. Natutugan. Kanahayo naklata na mapay kanayat. Kayat kunti mata. Ay, saan Kwarog? Dakas day ta nga ibagbagam. Bayam, balunatak ni angkel mo nga intay. Yay. Gapo iti madi nga isursuro na kan ka. Ay na, Kapitan! No insurum ko maitinasaya at ni Kwarog, makaasawa ko man. Anya ngay ita, balunutin na kan ni Nanabanang. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bolyeser. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.